Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublai phi baru kini gilong ki khubor bam takasni hadin baladon kajing sha ialap bakla yo pat ba da kaseng congress kabadan hakaliang pyrshah haluk sabha ke Meghalaya state BJP klather ting e ki khana lamner ba jingya thu bakla ki brang sapriang pat ba shaphang ka vibrant border GrAMG VB-GrAMG Scheme da ka baong ba ka jingya thu bakla kala ban penjak buram yi jing tmu ba bahajong ka sarkar pedeng Habakran Shakilat Pathai Kubor ka State BJP Officer Shillong, State General Secretary ka BJP Meghalaya, ba wan kitbok poshna, ula ong badon ki kinhun ni kiriw shimet ki ba penpaw ka VB-GrAMG kum ka scheme kamay kam benta, ne kum ka jingyarap jingyo kam ka ba jingyaday bar ka MGNREGA, henry ka ne ka long ka bakla shisha. Ula pensyai baka VB-GrAMG kamday satya ka Employment Guarantee Scheme hapo ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA ar san. Bat kam syembentaru ban penduk lane ban bujli yakiway pat ki scheme kum ka National Rural Livelihood Mission NRLM lane kiwi ki scheme jing mentoy lang jong ka sarkar jalane sarkar pedeng. Ka jingtmu ba kongsan jong ka VB-GrAMG kalong ban kentiu ya ka jingdon ki jingtay pat ba ne jingyo kamay jokpo ba ka jingyarap ka ba pat ba hakish nong kaput ba ki kapsor om ban ay jingyarap pisa tang chisin long uba poshna ulong ru ba kani ka scheme ka temu ban pendap ya ki jingmentoy ki nong shong kum ki surok ki jingtay ying ba ki kam trekti kam tam hakinong kendong ki blasya no hakis nem balalen Haba Kyntait iki jing keno bala bandon ke jingya puut pisan ke jingya sam bakla iki jingya ram uba po shna ulo ong baka VB-GrAMG kadon ki rukam pet ngor bajanai jingya trailang hapren kitna sarkar ba pher ba ki jingya khen benta ban pintikna ke jingya pat ba jingya ben Ula benrap du baga sarkar pedeng hapo ke jingya lam umenturang ba du karina Narendra Modi kelabu Ahmad ke jingya rap iki briu shnong nong kendong kishnong kaput berki pat ba ki berit jingyo jingya ram bat ka VB-GrAMG kadai shibenta jong kate ke jingtmu pat ba haba penkut ke jingya kren uba poshna ula kentu ki pat ba kimdei ban nget ke jingya thu bakla bat jingya penkul mar jingmut hendai ban shimbenta lang ha ke jing pentrai kam ki scheme ba na benta ke jingmentoy jong kishnong ba ka jelahi barok kawe Pengingat duk berasni berfisia kalau bangi kuah ban pensyai kendet habede bat kanika antmai ka bayi habede bat kiniki ki scheme besi om mensyai inisiatif ka job kat mau sis pasni te keladang shi mene kini ke parlimen kala depas ya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005 kabah ketin tharing kabut Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ni bakadon kajing persang ban penskutu pada ba ya kani ke scheme sis paski la pendono. Dan Henry kamlong bumta amdai baka scheme sis paski kan dono Henry minta ke scheme sis paski mndi syo tang sis paski tamot inyo no sis pa arsanski. In fact kan wara kajing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ay kanika ya kanika scheme lembak kitu job card tamot minta kilala banyo nanta sis pa arsanski. But the vipet ba menchua ya kanika scheme ash pentrai betang nanta kitu kikam ban berchusna kitu kilentis kin posrong ne hakani ka an ka betamai sure tamu chusna sro Henry la include iki other factors su menta kalong pro development tamot kila menteri nang tak school kila menteri nang tak kinu ki community infrastructure ban uplift ya kata jakan tu di keladon gajing penkala habe di baka funding pattern yu kanya mensua ko ka baiting ka betang ka sarkar kami Henry menta namar ba kajudi rukom hi bakanu scheme ru bakanu katu jelaru kadeban dan gajing baiting kalang te namda ka Meghalaya juni namar bangi hak special category state tamo ka funding pattern ru kanong 90% ka sarkar kami 10% ka sarkar jela namda ki baityar bat ka baitre te kani ka pensyai ba kani ka scheme hi kanong ka ban ai jing mentoy ki ba te kanu ka attempt ban om ban pensno thu baklahi kadi ka bam shisha
but lemba jong phi gila patai ko bo hi nakaliang ka party ka ngiko ban penskong fu ba kani ka de scheme ka banura shibun ki jimentoy ya ki pat nong sosno scheme taman kala karteng hande ka de scheme thamai ka ban warra ki bala ki bathamai no ka main objective hi ka phang hi ka long ba habangiya chaka takalti jong ka develop India lani viksit Bharat kani ka scheme ka scheme shi spa sanski no kani ka scheme shi spa sanski kan persyang ban include lang kita ki ban yarap ye tishnong lada kani scheme ka pentrai kam ha tishnong tamot kumungi asnyo ba menshwa phi ha ba yedi ba watershed management lani ka forest management kamlong inclusive re ha pa to scheme shi spa ski ka ba menshwa ne kani shi ka scheme ba shi spa sanski minta watershed management ru lalong inclusive angta tamot kanu shnong lada ka dan ka proposal haba yedi ba watershed management kala ban include kani ka scheme shi spa sanski but kanora jimentoy ya kitu kipat ba jong ka shnong design hatta ba kapor rep kanya di kapor kanum dan kanu jing tho in fact to grace period kadan baki nong rep la aila di kinong rep batin pentulun ni ka kam rep joki haka to kapor baki rep haki we kiski kanya ka ski ka shispa absence ni terus silang pyrshah hi ka diban pyrshah but ka basungsi kalong bala ki pyrshah kai ka bawra jing mentoi ki pajba hoi pi pyrshah kai ka ba pidiwan pyrshah sui ha nei ka bawra hi jing mentoi ki pajba ban pyrshah hi tamo kalong ba pi pyrshah ki pajba lada shispa absence ni ka ora ya ka employment guaranteed employment nam ta ki rural nam ta ki nong song jing ha pa ki nong gandong lada shispa absence ni la guarantee ka ora jing mentoi lada ki pyrshah ka ta ting kan ki sho mo barim nei habe dei ba material cost absent percent ka betin ka state sementara both material and labor it has come down to 10%. In fact, in a guaranteed scheme, even the state's participation also is a must. 10%, in fact, namta special category state kum kajangi 10% is kabajuyalam haman ki scheme. Complete reduction of misuse kan done. Naman menshwa pindi kamdan ko monitoring mechanism. Mentakan niya be digital monitoring. Tamat habedi menshwa kumangi tip ba menshwa what gibri gibamdan show gibala khat gidang dan kerteng apa bajok ka kidang dan gibadro there was lots of loopholes temata kata kani ke mechanism ke bertemai kan check lot kita tempat kanum dan show kanu ka loophole bakan dan kejing pon dan kam bakla ya kani skip hadu natin na the most effective monitoring tempat dual field sisen belaya digital tempat kala detect ecosystem it will become easy tempat tang gibalong eligible kinyo but kibalong eligible kinyo hok kanum dan syuk kajing penon kam bakla na kanu ka level ba kadon hi ka atem ban kala hele kipat pa na khai kipat pa no sokstong juk magala ni kim di syuk ki badang sadin kidi gibri blak tip la sai ba kanu ka scheme hi kadai kajing bai tingka na ka sarkar kami bar hapo kajing alam jong menteri rang bado Narendra Modi ka pau shai mentahi baka regioni ka kir namar baki kam babha bakani sarkar NDA pok jing alam do party BJP ka try nagabantau ba pa kumbaga juang hi sab ka wikas tamon ni penur long kata hadu habedi bakata ki unit jungi haman ki constituency in fact ni dan ki mandal committees ni emphasize ki bakal di bandon ka jing budin ya ka pentri kami ki schemes but kajuya long but lada kadan kanu kajin penon kam bakla ni juyo igi cintip kita bangi persyang ba kumno bangin ti banyak ngin wat banyak krang bangin yo ban correct iki kata right kunut benta nakaliang jumi nakaliang ka party hi ngin sa ngilada ya kren iki district president jumi benta ngin sa haman ki district in fact haman ki constituency khamtam ha ki constituency ba kani ka scheme shispa absence ni kan trekam ngin let ban pensyai pai pa ya kanu ka jing penstu bakla lani ka jing bam sku thu abai de ka sing ngin let ban pensyai lembaki mandal committees ni gaburim ka ba manrega mo sikha there was the system was not effective kamu ka jing escalate ka to ki all scams which came in between kadai na kada bakam dan effective work menta everything will be digitalized and habaidi but
ban pentre kam ya kata ka shong ka jingmi jeng kam ada local level ke te sisin hi baka kam kami kalau don ka proposal in fact menta ngau kumanga omane mamenta even other relevant departments also ki schemes badi tong other relevant departments watershed management ne forest management lu kila banwan rung lembaga ni scheme sipa person singa thai ngin sepet kanang mi ski thai ka ndakala trai kam ba ngin se kham su tho balada ka don kanu ka jingduna hang ne te naturally ki pat ba ki don ko hok ba kin res ikita ki